Hamata i mātou te anga i te anga nei, o te mahana o te arero, o te reo o te henua. Giovanni kahua kano. O tātou, i tae ngaro arahi hakou mai, vana ngaro aet ngā poki o tātou. Peira te manau i hanga ai Muhamata Moanga i te mahana o te arero, paurot mathiti te awa nei kuruti. Oira te koa i haka iai, e tahi piha i te hareha api, Moanga, Muhakuai i te anga arero nei e i te tahianga o te henua. E anga a haka ito a mamau i te reo o te henua arunga. Te whauwhaa o tātou i hakare ai e te nuu tuai, tūra e mai era ki Rapanui. Te reo nei, i ro te taimana nei e noho nei, o te maa ohi. Tae he reo Rapanui, he reo Maohi. Tae kuiti te hau. Rapanui, Hawaii, topa ki Nueva Zelandia, piri hakou mai anei. I roto te motu riki tātoa e wānanga nei, te wānanga nei. Ura. Hora nei, himene atu Papa Kiko. I te himene tuai, mo te ariki o te henua nei, i oho mai ai mai hiwa. Tūra e mai era, i nei ki himene o. Ia. I mawe he himene atu i te hora nei, te himene kui te tahi ai korua tātoa, e pue nama himene tahi tātu tātoa. E ahoto matua e hora nei, i te pita te dua e hora nei, i te pita te noa e hora nei, ahau maka oi iwa. I te pita te noa e nei, au maka oi iwa, e ira e raparenga e, ka kimi te mara o te ariki. Konga kope tutu uaya te tanga e, ahau maka ohi iwa. Konga kope tutu uaya te tanga e, ahau maka ohi iwa. I te reo te moa ia nei, o e te ariki e. A Kata Catalina hei, Paoa, o Paoa hei. Kata. Kana korua, tōku ingoa ko Claudia Fernandez Paoa, tōku matahiti ka hoe a huru mapiti, tōku kurso he sekto vasikoa, he tai o Rapanui atu au. Te tātou arero Rapanui nei, e airoa te haahine pehe arero o te tahi motu taatoa a, o te Polinesia. A mātou te ngapoki i roto i te hare hapi, e tai o nei mo i te peira
moite peira a, moite ite papai. Ta e tai o no o he papai no te matou me e hapi, he cultura ta ato ahora panui. O ira i angarina he hakatakea atu e te ngapoki i te raua me e ite. Pe he ori, he himene, he kaikai, he takona, he hoko, he patautau, he te tahi atu me. He rongo mo te matua, e vananga ki te ngapoki haire o Rapanui, takoa i te hari. Mo ite o te ngapoki o ngaro te tatou reo. Mai ki hapi tatou i te vananga i te tatou arero Rapanui. Maururu korua o te hakarongo mai e maururu ki te atua. Mira. Señor gobernador subrogante, señora alcaldesa subrogante, no la veo en este momento, autoridades, visitas, señores padres y apoderados, profesorado, colaboradores y queridos alumnos. La lengua une a un pueblo con su origen y su destino, atesorando el sentir de las vidas. El idioma Rapanui fue la única lengua escrita que existió y aún existe en todas las islas polinésicas. Ello en base a las tablillas rongorongo, fuera que hasta la fecha toda tentativa de traducir ha sido imposible. Esto denota la calidad que tuvo nuestro idioma y con ello poder conocer también toda la historia verdadera de este pueblo. Todo pueblo que además de hablar su idioma, lo puede escribir. En este caso, con rongorongo, resalta el grado de cultura que ha llegado en su evolución. Con la pérdida de los sabios maoríes que escribían y leían las tablillas rongorongo, consecuentemente, desde hace pocos años se pretende rescatar el idioma en toda su valoración. Lo mismo que lograr escribirlo y leerlo con fluidez, dada la importancia que tiene la lengua materna en relación a las raíces de un pueblo. Los esfuerzos han sido variados y no siempre comprendidos, pretendiendo profundizar tanto los profesores, alumnos, padres y apoderados en técnicas pedagógicas que permitan superar el nivel desarrollado que la isla día a día trasciende en el mundo de la cultura como única y monumental y refrendado recientemente por la UNESCO. Esta cultura Rapanui todavía con mucho desconocimiento, sin un pueblo descendiente de los primeros habitantes que dé testimonio en su idioma materno, sería solo un grandioso museo. La lengua Rapanui une a un pueblo con su origen, su destino, atesorando el sentir de todas las vidas. Ote arero, tejenúa, tejacapiri, meitejora poreco, quitejopeara, japa oeojo y tejora o tetangata. Muchas gracias, Maururu. Horanei ngapo kirikiriki o te kinder, hoko i te katere te waka, kioti, he amu, erouka, he uka au a uho. Kahot ngapo kirikiriki ki mua kit kona era i ai mpat mo hoko mai raua hoko. Obedeciendo a un rey, a un espíritu llamado Jiva, desapareciendo en el océano sin conocer su paradero.
Dio a encantarla y se la llevó a una isla distinta. Y sedució a la princesa casándose con ella. Sin embargo, ella se sentía prisionera del encantamiento y lloraba todos los días añorando su tierra. Uno de esos días apareció una tortuga que la pinchó con plumas en los brazos, convirtiéndola en un pájaro que se remontó en los cielos, pudiendo llegar a su tierra, en donde recuperó su forma original y su espíritu. He aamu, he uka au a uho, meniot ngā poki e hoko atuen. Más fuerte, más fuerte. Ranei patau atu ngā poki o te torumatahiti e o te hamatahiti o te hapirae. Ngā poki rae, Maria Palta, Andrés Vergara, Jimena Ulloa, e Koyanara Pacomio. O hapi ai te patau, haka ngaroa te korua I te horone. Yorana korua e aroha atuena, ite mahananei koan harina. Mokia tukia korua, kokoa amatou o te hapi mai I te arero rapanoi. Moananga o matou ki te tangata o te henua nei. Pera ua nei, wanga nei I te arero hiwa. Maururu. Tangapoki o te ao, mai rapanui o wana hakama. E tahi aroha hai mahatu, e tahi aroha nui o te repahoa. Maururu. Tāku Jimena Moraua, paje papakarea. E Jimena te hinoi te tātoa, paje aroha ora a. Maururu. Kia koe nua e, ki te ngavi e tātoa.
Hakaite au ta kuaroha, mai Rapanui, mai toku kaina. Mauru. En Ulloa, Andrés Vergara, Yanara Pacomio. Jorneis Patautauatu, a Gretel Kaufman, Ana Juque, Carolina Mejías, Itpatautauraua, Ote Abae, Ote Mahana. Rana korua tatoa, e aroha tu tenga poki y te mahana nui nui ne, o tereo kia korua. Monire he Jimene tenga poki iruna y te ahu. Mahana piti e turu ki te pipirunu. Mahana toru he ururu y te kai kai. Mahana na he patautau y te abu genua. Mahana pae e tataku tahi e ahu moai. Mahana hopu kiorongo ki te tangata manu. Mahana tapati he iri ki te pure. Ei, Hokuatu Ngapoki o te Maori, o Julio Otus. Como
Hakatiki atu tikaikai hapi ki tingapoki. Tikaikai he wadanga he aamu o te tupuna. Yangarina he hapi ki tingapoki e te makupuna mamarua wera Amelia te pano. Tingo kaikaira enea ngatene tingapoki katere te waka. Maururu te angot ngā poki, neh no. Himene hakou atu papa kiko. Iti himene nei katere te waka. Kame mea no tokoro hami mea tawa ke itua ere ka uri do. Ka ngau ni uhi toka miti miti a meru meru i te hoaraka. Kame mea no tokoro hami mea tawa ke itua ka uri no. Ka ngau ni uhi toka miti miti a meru meru i te hoaraka. Ka tere te waka o tumatu. Kami mira te waka o aware ipua, aware ipua o hopiki o hiwa o pare kane kane ka tere te waka o tumatu. Kami mira te waka o aware ipu, aware ipua o hopiki o hiwa o pare kane kane aha ana aware ipu, ururu pukao atarangia. E tomo topo pukao e rihiwa ana o hiwa o pare kane kane aha
na abareipu Euroro pukao atarangia Etomo tomo pukao erihiba anae O hiba o pare kane kane e Katere te waka o tumatu Kamimira te waka o abareipu abareipu a hopiki e O hiba o pare kane kane e Katere te waka o tumatua Kamimira te waka o abareipu abareipu a hopiki e O hiba o pare kane kane e Kauri tangi no tokoro tangata itua o itua era ite ohi Tua o itua era ite ohi Tawataki no maha kite makohe Kauri tangi no tokoro tanga Tua o itua era ite ohi Ro itua o itua ite ohi Ro rawataki no maha kite makohe Katere te waka o tumatua e kamimira te waka o abareipu abareipu a hopiki e o iwa o pare kane kane e Katere te waka o tumatu kamimira te waka o abareipu abareipu a hopiki e o iwa o pare kane kane e toruangera motu iti motu nui motu kauka 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 Katere te waka o tumatua e kamimira te waka o abareipu a hopiki e o hiba o pare kane kane e Katere te waka o tumatu kamimira te waka o abareipu a hopiki e o hiba o pare kane kane e Maururu Papa Kiko e hakre ke mai nei I te mahana o tātou re. Hora nei, hakatake atu te ngā pōki I te raua tā kōna. Mo te Professor Christian, hakangiangi atu I te anga nei. I hangaroa hakatake atu I te uro tā kōna. Tā pura era e te Maori mua a. Ko pera e tanga keu keu he nua. Tāna anga he oka kai. Tau huro o te kai e oka. Te rua anga, titi mana vai. Mo oka, o te haap. Haka ua a mai I te kai o te kāinga. Mo hatu ki te tangata tarai mo ai. Te rua, he uka tamahine. Te uru o tōna tā kona, he hakatere hanga o ona I roto I tōna mata. I tā kona ai, hai pua o ua, e hai ngā rahu. Te toru kope he mata toa. He aito I mua a.
Tona takona, hei marikuru, e hei ngārahu, tai. Te hā, he vi e tahu tahu. He vi e atua ki mei ne e papa kiku. Ia ia te mana, mohatu o te rauhuru o te anga. Tōna tākona, hei ngā rahu, korori uri uri ena, e hei pua o ua i tāi. Se ora nei hoko i titi atu kōrua. Watu ue nawe, tapu o te tau a katai nei, tapu ai oro, tatu pentato i ahi tuamo, i tiri vara vara. Aro avena ko avena, hete topa keno to tumpa la reina. Katu tato i ahi tuamo, i tiri vara vara. Niuraro avena ko avena, hete topa keno to tumpa la reina. Maururuteanga, kia uka, kia noe, heanga hopea, ianga i mātou, it matahiti nei haka ngai, hai patau tau, hai aamu, moanga et ngā poki, et nu paari te koa, o haho te hapi. Ia ngai te anga nei, mui trawe am hakarahi, hai puka mo tai o ngā poki i tātou reo. O ira, ia ngai patau tau nei, ia ati patau tau nei, arua ko te a ati a amu, papai mai o korua tātoa, munei ianga. Te anga nei o te konari pu amai trima, hai tāra, mahaka hei i te re. Kuiat meni o mātou rina, kawai nei ki tunu reera, kaka i te atuena ki korua te koa i te ingoa o tunu re. Wana ngātu, tui e papa e anga nei ananake mātou i te anga nei here o henua. Maururu kia ia ki tāna kenu, e pua mai nei te rima i te anga nei here o tātou. Nancy Weber. Pehera korua. Yorana. Pehe te anga nei o te ngā poki o te kona nei, tora nei, riva, no? Maiki rotu haka o ki a raua. I tō mahana piti era, i ani mai iai, e te ngānu ha pirapanui nei, mo wānanga i titi atu ki a kōrua. Ina au ka i hanga, o te ai, me ta hanga aku, he māroa pahe moai i mua, mo wānanga atu. Te rā au, ka hakatopa i tōku manau, moai hai wānanga nei o a aku, he haka pua e te anga o rāua. Peira au i maro atu ai i mua kōrua i te hora nei. E rua nao me e mo ki atu i te hora nei. Te me e rae. E ui kōrua, e haka hangu i te anga ki te ngānu hāpirapanui ena i roto i te hara. I runga a, huru ke te manau o te ngā poki
e o te raua matua era, o runga o te hāpinga o te wānanga Rapa Nui. He panga haa e tahi te mea nei, e amo ena e te nuu hāpiera i te wānanga nei. No atu te panga haa, te mahana, e hāpiena i ira. He aha, o te ai, e hangaro a haimahatu mo maua mua i te wānanga reka nei, o ngaro mai runga i te henua nei. O hanga ana au i te hora nei, mo maururu atu ki te nuuta atoa papa iera i te pata utau e i te aamo mo te aati papa i Rapa Nui. O inga ena o korua ki te aati papa i nei. Peira korua ka hau ena i te anga nei he maua mua i te wānanga Rapa Nui. I te hora nei, e haka i te ro i te nuu rei i te aati papa i Rapa Nui. Maururu e nae, tawa nanga au, mo mātou, mo tunu tātou nei i angarina, i kona nei, hakarongo mai nei, i tātou wanga. Maururu ki Roberto, e noho mai era te koa i te tapa, ana te koa te anga nei, te hakapua i mai. Hora nei he wai at mātou i te re, oranga pātau tāu e o te aamuera papa mei ere kōrua. He aamu o te ngā pōki. Te toru re o te aamu o te ngā pōki i to'o a Kati Tuki Pon. Kati Tuki Pon. Maururu e Kati e tā. Te rua re o te aamu o te ngā pōki i to'o a Astrid te rongo huke. I ngoa o tāna aamu he hangarahi. Astrid te rongo huke. I to'o ai e tāwita pao a tuki i ngoa o tāna aamu o tumu mahute. Pātau tau. Toru re o te pātau tau o te ngā pōki. Te re i to'o ai e tāwita pao a tuki. I ngoa o tāna pātau tau, mo ai, mo ho'o ki te papa a. Kei tū mai a tāwita. Te rua re o te pātau tau o te ngā pōki, i to'o ai e Rosita pao a tuki, i ngoa tāna pātau tau, ngā pōki Rapa Nui. Kei tari mai a Maria Eugenia i te ngā pōki. Rosita. Te re rai o te pātau tau, o te ngā pōki, a Francisco Edmunds Paoa i to'o, te ingoa tāna pātau tau, he hoi Rapa Nui. Francisco Edmund Paoa. Francisco Edmund. Nā hoi tā hau. He aamo tanga api. E tahi re, he o ti maua. Kei papa irahi mai nuu o tanga nei. Trera i tō mau wai e yon tuki te pāno o tāna āmu ko taure area e tahi. Maururu ta āmu e hangu e hereka no. Pātau tau o tanga api here rae, i tō e Oscar Araki Torres. Ti ingoa tāna pātau tau, he aroham tō kunua, Oscar Araki Torres. Tatahuti e Oscar. Maururu ta pātau tau. Pātau tau o tnu paari. Maria Eugenia Tuki Pakarati,
ingo tana pata utau ti ara amata mua. He amot no paari. Rera emawa. O te aamu akalo pateotus ingoa he hangarahi tohuera o ataranga ararua kumanuiri. Maururu kiako e tau. Maururu e nai. Maururu. Hora nei. Hanga maururu ki te kape o te konari. Iwai mai ai itara. Muhakahei i te anga nei. He aati aamu patautau mo te puka e rua. E tahi mo te aamu, e tahi mo te patautau. Iu hakare i ti tia tumwana ngā tua on. Yorana Corúa, quiero en esta oportunidad hacer entrega de un obsequio al Departamento de Lengua Rapa Nui del Liceo Lorenzo de Saavedra en representación de la CONADI. Y quiero felicitarlos también por la organización de este evento cultural tan importante como es el Día de la Lengua Rapa Nui. Estos libros son 4 libros editados por la CONADI que narran la historia de 4 pueblos, los pehuenches, los huilliches, cahuáscar, indígenas de los canales australes y del pueblo Rapa Nui. Hay una coincidencia, narran la historia de pérdida de sus territorios y de los esfuerzos desarrollados por mucha gente para recuperarlos. Narran las legítimas reivindicaciones de todos estos pueblos indígenas. Y yo, en representación de la CONADI y del director nacional, quiero obsequiárselos al Departamento de Lengua Rapa Nui y voy a leer algo que me enseñaron recién. Tepuka mote jare jati Rapa Nui, Maururu. Maururu Tavita. Ora nei mo puro tomatuanga. He ori nuna api o nga poki e anga mai nei e koro era Peterico a ruoktana vi. Ingo traua nga poki o nuna harorepa.
nga po kikita nga api maururug mama tier ko Erena roko papa tio Petrico yo humayay kitiang ay po umayay trima eiro haeri mga poki hanga am hoko ati korua hay hanga oraua inay nga poki he ati chorane Arturo Caea Petero Avaca, Miguel Avaca, Uri Pacomio, e con Jonathan Teao. Ya. Kaho kot kuruahoko, okuru ihanga, okuru iyanga. Ngapot. Maururete mahingoe, turumay, chakarongo, yorana korua tato.